Yego, reka twongere tuganire bakunzi ba Global TV ikaze irambuye cyane. Ngira ngo tumaze imyaka n'ibinyejana byinshi tubona kuri Spotlight leta zunze ubumwe z'abanyamerika mu ntambara. Nicyo gihugu twavuga tuti usanga gifite izina rirerire cyane ndetse rinakomeye cyane, ariko kuri uyu munsi wa none bisa nkaho urukwavu rushaje barurya, nago rucyonka abana rwose. Urukwavu rushaje bararurya. Ni intambara iri muri Middle East. Rero ndagira ngo tugaruke gato cyane ku ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine ndetse na Iran n'abanyamerika na Israel. Uyu munsi wa none guhera mu kwezi kwa kabiri twabonye leta zunze ubumwe za Amerika zitangiza ibitero, yewe byabaye successful kuko intego bashakaga basa nkaho bari bayigezeho, ariko nyuma y'iyo ntego ibyabaye ntabwo abanyamerika bari babyiteze kuko byafashe indi ntera. Uyu munsi ni Amerika yijandika mu ntambara z'ibihugu byose bigiye bitandukanye, igasa nkaho ijya gufasha ibyo bihugu biba byatewe cyangwa se igihugu ishaka cyangwa se ibonamo inyungu nyinshi z'umurengera. Amerika yabanje gufasha Ukraine ndetse mu ntambara yari ihanganyemo n'Abarusiya. Uyu munsi wa none rero Abarusiya basa nkaho banayitsinze deja nabo. Yego, uyu munsi twumva Ukraine yagabye igitero, ejo twumva Abarusiya bagabye igitero. Iyi ntambara rero Ukraine yari ihanganyemo n'Abarusiya, bigaragara ko ahanini yafashijwe cyane n'intwaro yahabwaga na leta zunze ubumwe z'abanyamerika, ariko nyuma gatoya iza gutungurwa. Leta zunze ubumwe za Amerika zita zijandika mu yindi ntambara yo gufasha Israel guhirika ubutegetsi ndetse no kurimbura Iran kugira bashyireho amatware yabo yigenga cyangwa se bazajya bayobora uko bishakiye. Ariko ntabwo ibyo bari biteze muri iyi ntambara ya Iran ariko byagenze. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, nuko Iran yabatesheje umutwe ku rwego ruri hejuru cyane. Ntabwo nazinduwe no kubabwira kuri Iran, ndagira tubanze tugaruke ku ngaruka Iran yateje ku banyamerika. Uyu munsi wa none nta rindi jambo ririmo riragaruka mu kanwa k'abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse n'abanyapolitiki ndetse kugeza no mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse na Donald Trump wiwe ubwiwe yamaze kubyitangariza avuga ko intwaro zamushiranye mu bubiko bwe. Twese turi kubibona rwose ko intwaro zashize mu bubiko bw'abanyamerika. So rero kuri uyu munsi wa none ibihugu bya NATO byamaze kugaragara ko byashiriwe intwaro zabishiranye mu rwego rwo kugira bakomeze bafashe Ukraine guhangana n'Umurusiya. So rero Umurusiya yamaze kumenya ko intwaro zashiranye umunyamerika, yatangije ibitero bishya kuri Ukraine. Ejo bundi yarashe Kiev yihindura umuyonga, twarabibabwiye cyangwa twabibagejejeho, yarabarasheho. So kuri uyu munsi wa none rero bati umugabo cyangwa se inka yapfuye ntawe utayiryaho. Abarusiya bakimara kumenya ko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa OTAN muri rusange intwaro zabashiranye, Uburusiya bwapanze igitero cyo ku butaka, aho mu ijoro ryatambutse bwagabye igitero cyo ku butaka. Iyo tuvuze igitero cyo ku butaka ni bya bindi bikoreshwamo abasirikare bakoresha intwaro zo ku butaka, nyine zimwe ziba zitari drone ndetse n'izindi ndege z'intambara ziba zigiye zitandukanye. So rero Uburusiya bwagabye igitero kidasanzwe hafi ya Crimea, aho rero bwarimbuye cyangwa se bwarashe ku bwato bwari buzanye intwaro muri Ukraine. Ubu rero ubu bwato bwarashwe buhindurwa umuyonga. Izo ntwaro zisa nkaho nyine urumva zitageze kuri destination yazo aho zari zigenewe. Ibi rero byose bisa nkaho ubwoba bw'ibihugu bihanganye n'intambara ifitwemo uruhare n'abanyamerika ndetse n'ibindi. Iran bambe Uburusiya kandi bwatangaje ko bugiye gutangira kugaba ibitero kuri buri gihugu kibarizwa mu muryango wa OTAN cyangwa se wa NATO. Ngira ngo twese turabizi ko ubundi twari tumenyereye ko iyo kimwe muri bino bihugu biri muri uyu muryango wa OTAN 32 ni 31, ntabwo mbyibuka neza, iyo kimwe muri bino bihugu byatewe ubusa nkaho uteye bino bihugu byose, kuko byose ubundi bikuviraho indimwe. So rero bivugwa ko rero Uburusiya bwatumye mu bubiko bwa NATO ndetse n'abanyamerika muri rusange intwaro zibashirana. So rero bivugwa ko rero bitewe n'uburyo intwaro zabashiranye cyangwa se bitewe n'uburyo
ibyafashaga Ukraine ndetse n'abanyamerika muri rusange guhangana n'aba Barusiya byashize mu bubiko, byateye gushira ubwoba kw'Abarusiya batangiye gupanga ibitero byo ku butaka. Ubundi ibitero byo ku butaka ni ibitero tubona gake cyane muri ziriya ntambara zo muri Middle East. So rero ku munsi w'ejo uwitwa Donald Trump yareruye rwose aravuga ati Ukraine rwose bambe Volodymyr Zelensky rwose ndakuretse nanjye ubu byananiye, simfite nuko nifasha urugamba rwose, intwaro zanshiranye mu bubiko zanshiranye muri iyi minsi baga wifashe bawifasha kubera ko ntago nakomeza kuguma kugufasha. Uyu munsi wa none Donald Trump ari gushwana n'abadepite, ari gushwana na bamwe mu bayobozi be ba hafi bamuziza gutsindwa urugamba, kwinjira mu ntambara zigatera ibihombo abanyamerika. None kuri ubu ngubu Iran ikabirimo irategura kumurasaho, ikamurasira ibirindiro byose biherereye muri biriya bihugu byo muri Middle East, aho rero bimwe na bimwe byagiye biraswaho, murabizi biri muri za Katari, biri muri za hehe hose. Uyu munsi rero wa none witwa Donald Trump asa nkaho intambara yamunaniye rwose, urugamba rusa nkaho rwamucanze ku rwego ruri hejuru cyane, akaba yamaze kwivana mu benshi. Turi kwibaza tutese ibi byaba bigiye gutuma Donald Trump ashyira hanze amagambo asanzwe cyangwa se amagambo tutari tumenyereye kumva, avuga ko cyangwa se yerure n'ijwi riranguruye avuga ko noneho urugamba rutsinzwe neza. Ubwo ndimo ndashaka kuvuga urwo muri Iran, kuko urwo muri Ukraine ho Abarusiya bagiye kumuhitanirayo rwose. Yamaze no kuba yakidekarara, yamaze kuvuga ati ngiye kwamagaritsa ubufasha nakugeneraga. Aha rero nubwo wenda guhagarika kwa buno bufasha yageneraga kira gihugu cya Iran ndetse ngo na NATO cyangwa se n'iriya OTAN, yabwiye Volodymyr Zelensky yuko ntacyo kumufasha bagifite. Intambara yatumye ububiko bwa OTAN bwose bushiramo intambara. So rero Umurusiya yararetse umunya-Ukraine akoresha intwaro ze zose, akoresha imbaraga ze zose z'umurengera, ariko finally uno Murusiya ahise atangira kubagabaho ibitero mu gihe abona ko intwaro zabashiranye. So rero kuri uyu munsi wa none nkuko amwe mu makuru arimo araturuka indanirwa hagati arimo aragenda byemeza neza, aremeza ko Iran igiye gufatirana no mahirwe igahita itangira kuba yakora diro yuriya muhora wa Hormuz yose ikaba yarangira mu gihe bakirimo barisuganya bakazasanga diro zose zararangiye. So rero uyu munsi wa none hari ibiganiro byahuzaga Oman ndetse na Iran, bisa nkaho byageze ku musozo. Numvishe batangaza ko byagenze neza, bageze ku bwumvikane bwa nyuma. Dutegereje kumva umwanzuro wa nyuma, gusa amakuru avuga aturuka mu bari bitabiriye ibiganiro byahuzaga Oman ndetse ni Iran, biravugwa rwose yuko ino Iran ndetse na Oman bageze ku masezerano ya nyuma yo kuba bagiye gutangiza biriya bikorwa byo gukontorora neza ibica ibinyura byose mu muhora wiriya Hormuz. So rero ibi biridusigiye ishusho yuko Amerika itakiri igihugu cyo gutinywa ku rwego twese twagitinyagaho. Ubu tuvugana Amerika yego ni igihugu wenda kitapfa kwigereranywa n'ibindi bihugu byose, ariko nibura ibihugu byerekanye ko itakiri Amerika twari tuzi muri ya shusho ya kera. Uyu munsi wa none abanya-Iran, Abarusiya n'Abashinwa bamweretse yuko rwose agomba kugira byinshi mu byo yungura mu miyoborere cyangwa se mu buryo bwa gisirikare. So rero uyu munsi wa none rero leta y'Abarusiya cyangwa se Russia yatangaje ko igiye gutangiza ibitero byo kuba basa nkaho bagiye gukuraho ubutegetsi bwa Volodymyr Zelensky. Ubutegetsi bwa Volodymyr Zelensky rero muri kanyino kanya ka none buri mu kangarateta, aho ubutasi bw'Abarusiya bwatangiye kugaragaza amashusho y'abayobozi bamwe na bamwe mu gisirikare cya Ukraine bari gushimutwa gake gake. So rero ibi byose ni birimo biragaragaza influence ndetse na impact kiriya gisirikare cya leta
y'abanyamerika cyari gifashe, cyangwa se ubufasha leta zunze ubumwe za Amerika zaherezaga iriya Iran kuba bwamaze kuba cut off, bisa nkaho byatangiye kugira ingaruka zigaragarira amaso ya buri umwe wese uri kuzireba, bano barwanyi ba Iran. So reka dutegereze rero tuze kureba what are going on muri iriya ntambara iri hagati y'Abarusiya ndetse na Ukraine. Kuri ubu rero bivuga ko n'ubwato bwari busigaye bwari buzanye ibikoresho cyangwa se intwaro za gisirikare hafi rwose hariya kuri ku nkengero za Crimea, bivuga ko rero bwagabweho ibitero noneho n'abasirikare barwanira ku butaka bw'Abarusiya. Ubwo rero twavuga tuti ibitero by'Abarusiya byo ku butaka byatangiye, ndetse kandi ingaruka nta zindi nuko Ukraine yamaze kubura ubufasha bwa OTAN ndetse na bano banyamerika. So reka rero tubashimire cyane, ngira ngo murabizi ko tuba tugomba gukurikiranira hafi. Subscribe kandi kuri wowe wifuza kujya ubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro bya buri munsi, umunsi ku munsi. Reka tugushimire cyane rwose, amahoro y'Imana akomeze yibanire namwe. Turasubira mu masaha ari imbere.